Castello tant joġobni li qed nipprova nagħmlu film. Ktib ta' Claire Azzopardi, publikat minn Merlin Publishers. Claire Azzopardi tuża l-pilna eleganti tagħha biex tesplora dak isu l-ispazju astrus bejn dak li jkun vera seħħ u dak li qabli ma seħħx imma moħħna xorta jelenkaħ bħala memorja fatwali. Għandha sena tajba ħafna, tremenda, meta niġu dialogu, dak il-guffaġni u l-esibizzjonizmu maskili u anke x-xenetti tal-bassifondi li fihom jimmieri tal-Ispettur Castello huma seduttivi immens. Insomma, kollox meqjus żgur fiċ-ċert 100% huwa ktieb li jiena nirrakkomanda. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.